Lại thêm câu hỏi phải là đợt sai tập buôn ngay. Tam bất tới dục mình về là nhung vậy để như copy ở không chắc mình top one mìnhคือไม่ฟ้องตั้งถึงได้ให้หนังยงช่วยไหนจัดแทน top one và nhung này nó từ phà Nước phà. Màn má. Bộ quát lo tầng pi có phải tầng pi mà tầng mấy hay năng mà tỷ ồn nhông thì lại chẳng là tha nhông đừng này phát cơ nhông chẳng mang mình đài cho quạt pi xong bên đồng vờ có sinh chỉ là nghĩ trong miên vì vậy sao mấy ông mình trên con tận như là hai phòng sơn bồn tới nhưng ai theo thì lại chụp gì rồi xây cái sao là sao tặng mà nhắn tư nhóc không đã mình pra rồi ta nè bảo ao nhà nó mà cô đấy mà tha đo chúng tôi bán trong giờ phần ai cho này cái gì Alex to the end from day one to the end bây giờ mình là cái nhưng quên chất chuyện năng anh muốn nhưng mà nó Alex cầu make up để kia này ta o không nhìn cái nhà cái nghề chế rồi vậy tới rồi tan rồi Because I just want to make sure I pick the right one from my cough. You know, I don't want to do something I'll regret for a while. So, like, I always have respect for her and love for her, but at the same time, like, just hold on. I love. because like, you know, even though thế nó ở đôi chị ấp nên bật đây tưởng không gì đúng dưng lên Chẳng có chị con đang bắt đầu. nó có cùng giá ở không ấy Đang đọc cả con dọa tất cả. nó ở Đây nó phục với một cái đèn tất không kia. 11 គ្នាណា Oh my god ថាមែនញ៉ើខ្ញុំអត់ខ្ញុំញ៉ាំធ្វើម៉េចឲ្យលឿនធ្វើតែយកទឹកជ្រលក់អូហើយគ្មានជ្រលក់អីហ្នឹងខំផងបើតាមជំនឿហ្មងនៅតែហ្វាងដោយសារខ្ញុំមិនដឹងថៃខ្ញុំនៅតែចង់ឈូសគេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេដឹងអត់ឈូសយើងតែអត់អីយើងតែចង់ឈូសគេ vì tại đại ngày sau con cho sợ ai gọi nhau một ở đâu cho đây vào Để đi nào. Thế là đâu à? ខ្ញុំថាវ៉ាន់ដូចនិយាយបងឥឡូវហ្នឹងអមេតាសម្រាប់ឲ្យបងទៅ3យកLàm mà đài không biết đâu. Nó là xử lý mất nãy bây giờ mình Đó rồi. Chúng ta đã. con cho chật cây cho con cho nhận luôn để lúc cho nhận đi luôn cho con ở chật nhau không biết nó có chụp một đó thôi nét tập ha ở đây hai lại nó cua bị cọt này hai lần phải chơi này là cọt dây tức và sao cắt nhắm hai cái thằng con anh rồi dùng mình thấy nhưng mà chưa cắt đằng sau này đôi ở lại trong thật cái trong đó là xế trong nhưng mà sao kia là các thông sâu nó hay trong nhâm nhâm chơi lực tập khỏi đi chia chừng một chồng rồi hai người sinh chỉ con rồi cho nhóm cọt đây để sẽ cắt cái này thử ngon dùng đại chim được hay nhóm thật non con đây con ăn mấy cơn bài dùng chắc nhưng mà mình thử exercise con đi mình tay một cơn chiều con rồi này ôi lương này kết thúc sao Không biết nói cái chuyện đã là gì. sao mà con sao có tại can cô tim muối Alex làm chinh rồi cô tim chị mấy chị Biết bài chắc thằng mình là mày làm thay cái lại năm vô mày cho để quá nè dạ chảy mẹ ôi ai nó hot ta còn tiếc anh Là tốt thôi. Sao đây nhỉ?
cái nó như vật trẻ là thằng kia tan được thoát nhưng nó tục mẹ để mẹ Sao này đó coi một tục tật mẹ đi từ tay cùng mẹ á sang đằng này đằng này đằng này đằng này đằng này đây là tao mày như vậy ai vậy? đúng rồi ở đây cặp ở nơi ta của cha nơi ta lên của cha tôi ở địa dương dương ca nghe ở Lông tất cả biết đi. chui này ngon mày đó là để chị muốn thị mày mày cháu mày tay chưa tới trai là em mà kêu như chị nói trong này ta kêu nọ vậy kì cái chú này nhưng có chiếc khăn này ủa nó nhâm sâu từ hôm nay đỏ má nó đâu nhâm sâu bị kia nhâm sâu anh tết nhung vai sùng đâu chị bỏ ngay trong kia cục gì như này nhâm trong rất là một cái sâu nó tóc đông này bà đến nhung trong thơ ai đã nhung trong việc chỉ nhung chỉ đâu có nhung cái hai ngày năm khi chị ngày trong khói này đi phổi chứ thì tôi thấy nó là cả ban chỉ một cái đi tay cùng nhà có biết con gì nào khác thế cháu mà Sao sẽ thịt ở đây tay tay cao thôi nhé ta bảo thao một cái tay cầm nào ngồi nó khởi trong tao khởi mệt nè nó cũng trong khỏi sao phải không mẹ tôi nhưng mà mà chưa còn những trong khởi mệt đấy tắt này nó gì cho cô chưa hai không nhập về bay xe chưa hồi này không mà mẹ tè nè cho qua nhung nhiều xe ô bao giờ một lần sao bác này lấy được không mới được ăn thế à chết má là nó sao mà Con này. bao giờ một bạn mà mình nên chọn mình ta សម្រាប់កន្លែងដែលខ្ញុំទទួលយកបានគឺមីគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាឡុកបងផ្នែកជាងគេគឺត្រង់នៅស្រុកហ្នឹងបង Cái xong á. មិនទទួលយក cái lại tóc nó ấy là sao thể những stress cô này đó Con này cái tóc này. thật cái ai feeling dạng cái lại nó cứ mà đón nè đi rồi mình nè căng nè lấy tới kho nè nó quên vậy nhảy khăn mình ta hay cứ sợ vậy sợ khăn cái lại là nhung khăn khăn nó cứ feeling dạng nó ngay vùng nhung choose fan bàn tay fan choose mềm từ hay feeling nhưng mình lại từ coi căn đây kia hay mình ví dụ phát tập nên đèn hay khăn ra đón tha sờ bài chật riêng miếng panแต่ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់គិតទៅដល់អ្នកអរគ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំវិញចាខ្ញុំរៀងអៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចមែនវារៀងថ្មីក្នុងជីវិតចឹងណាយើងអត់នឹកស្មានថាមានគេស្គាល់យើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តច្រើនដោយសារតែខ្ញុំអត់គិតថាការដែលខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ញាដូចស្អីជាស្អីអត់ដឹងស្អីជាស្អីតែនៅមានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តចឹងណាដូចថ្ងៃហ្នឹងមុនមកធ្វើ reaction video ហ្នឹងពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំបានចូលបន្ទប់ទឹកអីចឹងទៅមានជួបបងគាត់សួរខ្ញុំថាបាយមិនសងមែនអីចឹងខ្ញុំ fan អីចឹងខ្ញុំខ្ញុំឡើងស្បែកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាយើងគេស្គាល់ច្រើនជាងមុនចឹងណាបងនិយាយតែសំខាន់ឥឡូវពេលដែល show នឹងចេញហើយថ្ងៃ episode 1 2 3គេអាណិតខ្ញុំច្រើននៅសារតែខ្ញុំវាស្ងោះស្នេហ៍ស្រឡាញ់គេអ្នកឯងចឹងណាតែគ្រាន់តែចេញ episode 4 ពឹបមើល comment សិតតែគេស្អប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នា Before the show kind of surprised I mean ខ្ញុំអត់គិតដូចខ្ញុំឈ្នះទេ so
Yeah, and then after, I mean, like I kind of just like blew up overnight. Like turned that out a little bit, you know. So it's kind of like I was kind of surprised. I wasn't planning on. Tôi nó hang cắt sa cắt sọ tôi phiêu cho máu kia sa. Oh bong chung hay like man. So yeah, chung hay like that. Or like I'd be going outside the thing ấy kia nhầm or the ấy kia. Like me and my friends young the thing the bờ chặt hang à. Cái hái cái xua. Bong chung hay like man. So yeah, even from down the couch, I think came more. I was like, and speak like Ian, like really Ian and shy. So I was like, yeah, I'm not used to it, you know. វាអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងបងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តមើល show បែបចឹងដែរតែដល់ពេលឥឡូវខ្លួនឯងជួបម្ដងចឹងទៅយ៉ាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ឥឡូវមានគេស្គាល់ច្រើនតាម close up ដែល YouTube ដែលផងហើយនឹង TikTok ដែលខ្ញុំលេងកាលពីមុនផងជាពិសេសពេលដើរជាមួយនឹង Alex និយាយរួមទៅខ្ញុំហើយនឹង Alex ដើរមួយគ្នាច្រើនណានិយាយរួមមួយខែនឹងដើរមួយគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសដឹងដល់ម៉ាក់ប៉ារៀងខ្លួនម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ថាអីឲ្យខាងម៉ាក់ Alex ណោះខាងគ្រួសារគាត់ក៏អត់ថាអីដែរបងឯងខ្ញុំស្គាល់ថងថាចេះបងឯងក៏ឲ្យខ្ញុំដើរច្រឡំ public នៅក្នុង social media ទៅ Instagram Facebook TikTok បាទខ្ញុំទាំងពីរនេះដើរឡើងចង់ឃុំពេញអស់ហើយហ្នឹងអារម្មណ៍មួយថ្មីហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំបងហើយមួយទៀតពេលដែលថតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដល់ពេលចេញក្រៅបងគេថាបងឯងថតនៅកម្មវិធីនៃ YouTube ដែរមែនពេលហ្នឹងវាអារម្មណ៍លើកទី1បងពេលហ្នឹងអៀនមួយគេហ្មងហើយនិយាយថាបាត់មកបាត់ហើយតែចេញមកពេលអារម្មណ៍ទី1បងសម្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ឡើយតើណាមកណាក៏គេស្គាល់ច្រើនដែរបងមិនថាកន្លែងដើរលេងកន្លែងណាក៏ឃើញមកគេដឹងថាបងសាហ្នឹងមែននៅក្នុងកម្មវិធីដែល YouTube ដែរគាត់ឃើញហើយគាត់ថាសួរថាបងឯងបានទៅលើណាគេអញ្ចឹងឯងបងឯងបានគូនឹងគេអត់ទៅចាប់កម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គេតាមហ្នឹងជីវិតស្រ័យគេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឯងបងអត់គូក៏អត់អីអត់បញ្ហាមានគេស្គាល់ហើយមានគេ fan ច្រើនមែនអាពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំទៅទិញកៅអៅអីអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ make up អីទេខ្ញុំឡើង sample ទេហ្មងហើយគេនៅតែមើលខ្ញុំស្គាល់ទៀតថាបងឯងហ្នឹងមែនលេងក្នុងកម្មវិធី Day Your to Date ហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងឯងមើលខ្ញុំស្គាល់ទៀតហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអត់ហើយគាត់ថាបងឯង fan ហ្នឹងមែនខ្ញុំថាសំខាន់មើលខ្ញុំស្គាល់ទៀតហើយខ្ញុំឡើងsurprise ហ្មងហើយរំភើបដោយសារមានគេស្គាល់អីចឹងមាន fan មានអីចឹងណាបងបើសិនជាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកមកសឲ្យបានហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យមានគូទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសេះវិញដើម្បីឲ្យយើងមានចម្រឹងលើសពី2យល់អត់តែកម្មអីគ្មានស្អីកែបានណាខ្ញុំចង់រើសមនុស្សម្នាក់បងហើយខ្ញុំនឹងយកគេតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គដាច់ប្រត់ហ្នឹងហ្មងបងគឺអាសាបងឆេងដោមនុស្សដែលយើងក្រាស់ហ៎ជប់ឆ្លៃគេម្នាក់ឯងហើយឆេងខ្លួនឯងទៀតឆេងលក្ខណៈថាបើណាគេចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវយកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍យើងកុំចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលគេអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងចឹងហ៎បងmaybe communicate a lot more with like my partner because in the show like Young like argue John and it was kind of like hard to understand each other and then probably like at the first day try to talk to everybody and try to understand not like talk to everybody like trong nhai trong vậy ta like game with Akne and then like see how everybody is like who's who you know what I'm saying បើសិនជាមានឱកាសថតម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឆេងណាគេទាំងអស់បងដោយសារតយ៉ាទី1យើងជួបបានមនុស្សល្អហើយតែគេយល់ពីចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងជាយើងគេអត់បានធ្វើអីឲ្យយើងខកចិត្តឬមួយក៏ពិបាកចិត្តអីទេចង់ហើយបើសិនជាទៅតែនឹងម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយនឹងមិត្តក្រុមការងារទាំង10នាក់យើងនឹងចង់ទៅម្ដងទៀតមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅម្ដងទៀតហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងនឹងអីអញ្ចឹងណាបងដោយសារអីអ្នកខ្លះគាត់ខ្លះយើងហើយយើងអត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចចង់ single ម្ដងទៀតហើយចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងម្ដងទៀត
សពអូនជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកដែលចូលរួម season ក្រោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឈ្នះបានន័យថាមិនបានន័យថាសង្ឃឹមថាពេលដែលគាត់មកចូលរួមកម្មវិធីតែ season ក្រោយៗគាត់នឹងមាន energy មួយដូចខ្ញុំបានន័យថារៀងក្លាហានព្រោះយើងចង់បានអាគេម្នាក់មិនប្រកាសថាគេនឹងមានគូតាំងពីវគ្គ1មកហើយយើងអត់មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកទេយើងត្រូវតែទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីគេបានត្រឹមត្រូវមែនថាសុកយើងទៅឆៅឆៅចឹងផងគេកុំប្រកាន់បង បើចង់ស្វែងរកគូហើយចង់បានកម្មវិធីមួយដែលសប្បាយហើយមកចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីដែល YouTube ដែរបាន បើសិនជាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាសូមឲ្យស្មោះកុំឲ្យដូចអាឡិចថាម៉ែប៉ុន្តែសូមវល់កុំគេហូបដាក់គេបានអត់កុំផ្ដល់អាក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងណាកុំផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់គេទេ You know, people think I'm sad for talking to a lot of people, but you know, just be yourself for sure, and then go with your heart because like this is part of the show. Like if you what you think like feels right for you, like just follow it for sure, and just have fun. Just that's the main point. Yeah. កាប់ memory ឲ្យបានច្រើននិយាយគ្នាឲ្យបានច្រើនបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាស្លាញ់ណាគេយើងត្រូវតបញ្ចេញអារម្មណ៍នឹងមក និយាយទៅខ្ញុំអត់5ទេ5តែវាថាគុំស្រឡាញ់អ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់យើង អាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំហ្មងខ្ញុំចង់5ថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកគេម្នាក់ហើយព្យាយាមទៅយល់ចិត្តព្យាយាមទៅយល់ពីគេច្បាស់មិនចាំបាច់ focus តែមួយអាចតែមាន5នាក់យល់ចិត្តទាំង5នាក់ទៅស្គាល់ពីគេសិនបន្ទាប់មកថ្ងៃទី2ចាំដៅទិសដៅថាយើងទិសដៅយើងមួយណាច្បាស់ តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងចូលចិត្ត show ហ្នឹងហើយកុំប្រកាសកាន់ពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំដូចមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងនៅរៀងក្មេងៗដែរជាមួយខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានអីនិយាយទៅមានពាក្យខុសឆ្គងណាមួយទង្វើអីកាយវិការណាមួយខុសឆ្គងសូមឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានតែក៏អរគុណច្រើនដែលគាត់បានតាមដានទេសនាអញ្ចឹងទៅ There was no script. We kind of like even the first day you saw everybody back outside and me come back how Clay out home like what sandals with no somjung like everything's real. I mean. Yeah, like ឡើយនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំលើពួកគាត់ដូចគ្នាថាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនមែនចង់របៀបធ្វើបាបសន្និរដ្ឋដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយសន្និរដ្ឋដូចគ្នាថាខ្ញុំនឹងយកគាត់ដោយសារតែយើងពីរនាក់យើងយល់ពីចិត្តគ្នាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាបើគិតពីរឿងស្នេហាគិតពីរឿងស្នេហាវិញគឺថាអត់អាចដើរមួយគ្នាបានដោយសារតែយើងនៅខ្វះចំណុចជាច្រើន ឥឡូវនេះចង់ផ្ដាំទៅអ្នកមើលថាក្នុង show ហ្នឹងគឺអត់មាន fake ទេសម្ដែងគឺ real ហ្មងអាស្រឡាញ់គ្នាមែនតើហ្នឹងគឺស្រឡាញ់មែនតើតែម្ដងហើយគ្រប់សកម្មភាពដែលនៅមួយគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគឺ real ចឹងហ្មងហើយមានអ្នកខ្លះបងខ្ញុំនិយាយមួយទៀតមានអ្នកខ្លះក៏គាត់សួរខ្ញុំថាអញ្ចេះហាមូលហេតុអីបាននៅមួយគ្នាតែ3ថ្ងៃសោះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងមានយំដោយសារប្រុសអីអញ្ចឹងហើយរបៀបស្រឡាញ់គ្នាលឿនម៉េះតែប៉ុន្តែអញ្ចេះ ដោយសារពេលនៅមួយគ្នាហ្នឹងណាអត់លេងទូរស័ព្ទតាំងពីម៉ោង 9 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 9 ល្ងាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើ activity របៀប commission មួយគ្នាស្វែងយល់ពីគ្នាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍ដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺវាងាយនឹងធ្លាក់ទៅហ្មងហើយវាលឿនទៅហ្មងណាអញ្ចឹងអញនិយាយបានថាស្រឡាញ់យើងចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកកំពុងតែមើលនេះគាត់ចំណាយពេលមួយគ្នាតែ10ម៉ោងអីក៏ពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដែរមិនបាច់ដល់ពួកខ្ញុំធ្វើមកម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 ងាយទេ ហើយ3ថ្ងៃអញ្ចឹងចំណាយពេលមួយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងវាងាយនឹងឆាប់ស្រឡាញ់គ្នាហ្មងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រនៅកម្មវិធីមួយហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំចង់ឃើញនៅ season បន្តទៀតហ្មងរហូតហ្មង